السلام عليكم. هيا نتعلم اللغة العربية من الحوار. حوار يعني it means dialogue. أحمد السلام عليكم and it means peace be upon you. بدر وعليكم السلام and upon you be peace. أحمد هذا أخي هو مدرس. هذا it means this is أخ يعني brother. أخي ending with it means my. This is my brother. he is a teacher. هو مدرس. بدر أهلا وسهلا welcome. أحمد هذا صديقي هو مهندس. هذا صديقي هو مهندس. This is my friend. He is an engineer. Engineer means مهندس. الأخ أهلا وسهلا. أخ يعني brother. welcome. أحمد مع السلامة. أحمد goodbye. مع السلامة يعني goodbye. And this dialogue in Turkish and the Kazakh languages. السلام عليكم in Turkish selamun alaikum. And in Kazakh salamatsız ba. Or you can say armısız. Armısız salamatsız ba. And the cevap answer alaikum selam. Alaikum selam. Selimiyetsiz bir, salamatsız bir. Hâzâ ahi huve mudarris. Bu benim kardeşimdir. Yani ahi erkek kardeşimdir. O bir öğretmendir. Mudarris öğretmen. Bu benim baurum. Kardeşim braze. Ahun yani in Kazakh baurum. Bu benim baurum. Yani ol muallim ili ustaz. Ahlen ve sahlen. Hoş geldin. Hoş geldiniz. In Kazakh hoş geldiniz. Hoş geldin. Ahmet hâzâ sadîqî huve mühendis. Bu benim arkadaşım, kardeş. Ahi arkadaş, sadık. Bu benim arkadaşım. O bir mühendistir. Mühendis in Arabic and in Kazakh engineer. Yeah.